yewra Sammy Gyamfi obi nim yesi ye ne yehu ya ne se maame Patricia Odro Granting agradaa of maame agradaa wako peja sika ede akoma ne nipa dodo na efresa nke be ya anka yewra Sammy Gyamfi ne dibre no mampanin gimfre ne nsem na me ametimo se NPP amanyokuo no na mbeka kese pa nti ye kwa homa no so na ye ne yewra atama afo chochorofo pedi de ma NPP amanyokuo nkrabata e wo sa hwiyo so abonkomotiawa na yatoa so yewra wotemenka ma mema wakwa aba Liberty kase ebosuni mejo so minia na won design ewrade ne yedi ni ye ere yankopon ase na ye nua Sammy Gyamfi we de ebono desia konkonkon mi nua no wa ye den yo minia ben ano awie ma memfa akwanya ina menchia woni wetifo ye yanka bi nchemu yankwati a Sammy Gyamfi na de o che dollars enye CDO ene de Ghana sikan on pe Ghana sikan on ne ka mu ade nam no dollars ni fumu a wo che ene ni asema anye MPP fo na ka on e Ghana fo nyina na ka say na ya nto anka ankosro anso e de na si ya bo so mi nan finfin NDC ba power yi Sammy Gyamfi asukodoma wa ya se e che dollars na minia minim se wo ko Pentecost sorry nka adeche enya de a ehu wo ya brabo mu ya de a ye chaade ba jo mebwa eno ano no but adeche no ye won se ne yesi che no ye nti asemi abaji mrena emma obia e kan se na wotwe amu ya na ye mpapa His Excellency John Dramani Mahama elanchi code of conduct say se wo ye na appointee e wo na ban mu na obi be chew sika anasa ade bia esombo be 200 million 20,000 enega Ghana sika ya ansa na obeje saade no this all the banner so e mo hwhwem because in force fear the Greeks even when they offer gifts anasa yes obi chew ade anod wa how and on lanche ye say obia obeje ade bia ya chede about 20,000 bia no o wasembo ne po ye kwada ma ade achia owura Sammy Gyamfi o se o che ohia oni o tai che hia fo ade in the first place no agradaa nyo hia ni o ni ya che na ade na o kwa che na ade ya kura che ni Ghana sika se wa pack dollars agu ni kam ka na kura ka ni seat ni so na sika ni gu na seat so bo na sika ni gu na boot nso okay ana se ni fie nso obi a ya appointed wa unyanye substantive CEO we are acting ebeni for say o tokura nyanka akunya no so nuye eno wa sha ase eche dollars na ne o tunya kanya ka akunya no so a obeche san anything na ye kan wa zam say owura Mahama His Excellency the President say opese ohwehwemu da di pa dia on first Sammy Gyamfi to strike nyenwe ni nsemu anafe on first Sammy Gyamfi to yoko but bia yes sika ni free ye no ya hwehwem because obi a we be post within 4 months na on the Ghana sika anya ne pe dollars no che dia dollars nso ye nya bi kura niga e wo Ghana ha yo yewra ebredi ntimi ntwa no ni amu kan mususu se yewra Sammy Gyamfi se sika yi no aya ban sika na odi di juma ana se o yi sika che na code of conduct no makwan nti amu kan sa yenti aye kasa ne se wo refer asam no ma yokwa ana se shraj for yes Sammy Gyamfi or your government appointee okay government appointee be declare omo assets appointee be declare na japade a owo ansa na waba be bia konwa no enti so we declare dia ya de mashraja shraj fo be kwa kofa sad asset declaration form na we declare na Sammy Gyamfi sika a owo ajapade a owo ekwan ofa so nya sad ye ni nyina ewo okay ye behu bo so me nan so no sika afa ni nsam so ye behu se ye hu se sika afa ni nsam no any dollars na o che no nkwa ni ye se bisa no se sika no nya ne hene jo ano ni asema Ghana for person ye tie na sa sem we no a very big case for His Excellency John Dramani Mahama because okaya
Victoria Hammer oka se nyame ya na dom kwa na onya $1 million a obegya politics ye na bi ya nyina di ye na di enti se obi si ninya $1 million a me politics a ye na di a enye no obi ono so ya fa na adwuma ono de $100 woni ka mu no ono so yanya ne dan and he had a big case for His Excellency. See, a person took a task, shed ya, and His Excellency. Sammy Gyamfi on fire. So, Yera, me de wusi e branunti. Na wa twa twa mu e na Yera John Dramani ma mo betena konjwa isu na fu ha du no se ne o share yen boyi. Ye de ye wato ya TV mantam wo astrochrofo e de man bibia manyoku no. Wo ne se ne mode mo wo ye mantam no akosi sen tiawa. Oh, yes, what I okwadua no wa yi ni America. Within 120 days. Yeah, Excellency, Abomadi, were you this year or Western North now? Were you regional minister? Deputy na wa mayi. And our my cabinet minister baako. And our my deputy minister. And also baako. Deputy minister, because the one may be regional deputy minister. Were you Muna and crack putting in approve Muna and we have plans for him. But as you said, well, to me, I'm making any impact via on infrastructure. Near the India in Yamai and 2 early days. But new 120 need to focus on Western North. I did why you answer or dinner appointees, obey you mercy. But actual work really ensures young quiet. Name Galamsey and the moon atu say oh Western North. And now me can say call Bia River and Ra Nefaso. Who will do Tano River and Yakura and Cobra de Agukra. Yes, he knew lost one in Tano River, sending a neat year, and now Fawa and Yanni Capra, and only Abia essay Western North. And I say, Yen so say, ya. Let's just say, Yasitram so bad, ever said, because Yen so near the Bia. Yes, say, Western North there, need 120 days now, apart from him burning for where you want. I bet you got him saying it, I try to say, oh, Western North. So, Yera, Mammy Missao, where they made the chat for our same be say chatwini. Near me be sound, say, empty. Wa wo hwe na enya amanyosem na wo beye na wo de wani to famu a wo beka se ena ohade aduonu a Ghana man pani His Excellency John Dramani Mama adi no wadi adehia wonom wo Sefwi atoya TV mantam Sefwi Wiawso mansini mu a anasa atoya TV mantam no nyinam no wadi ehwiam ana. Well, it is too early yet. Too early because abana ba no bosome nan mu ne yakwa re. The Amame born a basso for the 120 days now what me the ministers ni MMDCs ni na and say previous government go okwa beyond April, May, June na yen MMDCs kura nwie but ono no wa born homodin ayewe me bo a me born a basso ho send your ojitum enano very good yes also be only say enam say owura Akufo-Addo any MPP aban eti Western North region no constitutionally no ma president bia kwan say we appointing 19 cabinet ministers now at least every region bia obenya rep sa de no Owura Mahama or the amayen Owura Kwabena Mita Kando minister for health eno so yabona abaso yes also be any say wa amayen deputy minister for trade minu pani honorable Samson Ehi eno so yabona abaso. But idea onye ho ade pa ne se Owura Nanado Dankwa Akufo-Addo o my CEO for God Owura Fred Obembati eno no yenya bi wo Western North Owura Akufo-Addo o my another CEO Owura Gwajijedu for Bako eno yenya bi enti ene de yesere no omomodin se NDC formula ntia no so ya mrantie bi o qualify for the position of various CEOs. Into deputy CEO no the man here than say. But you see a substantive CEO. But since me an gata makunta pani Owura Nyamfo honorable Polyvanse so nya ambassador. Eno so yakwa na baso wa ya here. Ye bra na wa sia nwumri. Mama na wa sia nwumri. Me da wa ti bebre. Pani aye no ko bon kombo e chorochrofo pani e de man PP amanyoko nkrabata e wo Sefwi Wiawso mensini mu. Yera ata mafu ena yene no ebo enkomoyi yentoa kase ebo no so e emra se